Poštovani građani Srbije, suočeni smo sa mnogo problema, pritiscima u regionu, pritiscima iz dela sveta, ali ono što nama kao narodu nikada nisu uspeli da oduzmu, to je naše srce, ponos i dostojanstvo. Ovo govorim zbog svega što se zbiva poslednjih dana u Melbourneu, u Australiji. I ne zato što me zanima dobijanje bilo kakvih političkih poena ili koliko ću ih izgubiti. Jer nikada se nisam kitio tuđim perijem. Ali napadi i pritisci na Novaka Đokovića, na državljanina Srbije, na Srbina, na građanina ove zemlje, iz nama nepoznatih razloga, su dostigli te razmere da je nemoguće za mene, a da se ne oglasim i da ne kažem ne samo šta mislim, već i šta je naš odgovor Australiji na to. I verovatno ne bih ni reč rekao da posle ponovljene odluke izvršnih organa australijskih vlasti da se uskrati viza Novaku Đokoviću se nije oglasio i premijer Australije Scott Morrison, koji je rekao da je zadovoljan i da pozdravlja odluku o ukidanju vize za najboljeg svetskog tenisera Srbina Novaka Đokovića. Začuđen sam pre svega zbog činjenice da takve odluke mogu da donose izvršni organi vlasti, a posle pravovaljanih odluka sudskih organa vlasti. Neretko nam drže pridike o tome šta je vladavina prava. I možete da zamislite kako bi to izgledalo kada bi u Srbiji neki ministar mogao da poništava odluke sudija, dakle, važećih pravosudnih organa. Ali time su nam samo pokazali možda kako donekle izgleda nezavisno pravosuđe, ali pre svega kako izgleda nebitno pravosuđe, jer sva vlast je u rukama izvršnih organa. Ali bih stvari vratio na nešto još važnije, a to je moralno pitanje. Ako ste hteli Novaku Đokoviću da zabranite da po 10. put osvoji trofej u Melbourneu, a zašto ga niste vratili odmah? A zašto mu niste rekli da je nemoguće da dobije vizu za vašu zemlju? A zašto ga maltretirate i zašto se iživljavate ne samo nad njim, već i nad njegovom porodicom, već nad celom jednom nacijom, slobodarskom i ponositom? Je li to potrebno da biste dobili neke izbore? Je li vam to potrebno da biste se dodvorili svoje javnosti? Evo, pojavio se jedan predsednik iz jedne male zemlje koji sme to da kaže jednom velikom premijeru iz jedne velike zemlje. A znate zašto smem? Zato što govorim istinu i zato što i vi znate da vam govorim istinu. Mi ćemo se boriti za Novaka Đokovića i to što ćete ga maltretirati dan, 2 ili 5, manje ili više, neće promeniti i sud našeg naroda o narodu Australije koji izuzetno poštujemo i cenimo, ali ni o Novaku Đokoviću. I možete pisati stotine i hiljade tekstova najgorih mogućih o njemu. On će ostati najveći teniser svih vremena i on će uvijek biti u našim srcima. A vi, koji mislite da maltretiranjem i iživljavanjem nešto postižete, nikada nećete prići ne Novaku Đokoviću, već bilo kojem običnom čoveku i vašeg i našeg ponositog i dostojanstvenog naroda. Srbija će biti uz Novaka Đokovića i Srbija će umeti da vam odgovori. Mnogo lepše se ponašajući nego što ste se vi ponašali prema Novaku Đokoviću, ali poštujući međunarodne uzuse i poštujući sve ono što znači adekvatno predstavljanje jedne države. Živela Srbija, Novače, mi smo uz tebe.